I tu onda na kraju dolazimo, kad idemo nazad kroz vrijeme, dolazimo do početka svega. I to je jedna vrlo interesantna tema. Znači, šta je bilo na početku? Ako to vidimo sa naučnog stanovišta, naravno danas je to opisano na mnoge načine, kroz veoma komplikovane ideje, kroz reference naučne i tako dalje. Međutim, to se može svesti na jedno jednostavno objašnjenje. Kao kad dobijemo neko rješenje da platimo kaznu. Onda mnogo toga piše tu. I sve je to napisano jednim jezikom koji je za većinu ljudi čak i vrlo teško za razumjeti. Ali sve uzeto u obzir, znači zaključak svega toga je treba da platiš kaznu. Isto tako ako uzmemo sad sve te naučne teorije o početku, što mnogo toga veoma komplikovano zvuči, ali ako to sve uzmemo zaključak oko toga, stav nauke je jednostavno rečeno da je postojalo jedno ništa, da se iz nekog razloga sa tim ništa dogodilo nešto i da je onda tako postalo sve. Znači, ništa je postojalo, iz nekog razloga se dogodilo nešto i nastalo je sve. I sad u tome svemu, u ovome svemiru, znači dolazi do te evolucije od primitivnih formi jednostavnih do sve više i više razvijenih. I tu nalazimo onda današnjeg čovjeka koji je sa njegovom naukom i sa njegovom kulturom po takvoj jednoj teoriji predstavlja, tako reći, najviši razvoj, najviši stepen evolucionog razvoja. I nažalost ima još mnogo ljudi koji još uvijek u tako nešto vjeruju i koji su sa slijepim entuzijasmom slijede, znači, tim putem tog svjetonazora. Čak ih ni stanje u ovome u kojem se nalazi svijet, u kojem se nalazi društvo, sve što se događa, što su velike indicije da nešto u samom fundamentu tog svjetonazora nije kako treba. Znači, ni to ih ne brine, oni jednostavno slijepo idu nazad. Dok je drugima više nego jasno da nauka sa svojim ekskluzivnim pravom na istinu, koju ona tvrdi da ima već nekoliko stotina godina, i ta nauka koja u religiji, filozofiji i narodnom predanju vidi neprijatelja, ne saputnike, znači da ta nauka ništa dobro više ne može donijeti čovječanstvu. I danas vidimo da je svijet pun školovanih ljudi, ali da je vrlo malo obrazovanih ljudi. Jer kad se neobrazovani bave naukom, to postaje vrlo opasno. Kao kad se znanje koje se smatra isto oružjem, kao kad bi se oružje oduzelo od organa bezbjednosnih službi i dalo kriminalcima. Znači, to isto oružje u rukama jednih ljudi i drugih ljudi predstavlja sasvim drugu opasnost. Isto tako sa znanjem. Znači, znanje u rukama ljudi koji mogu biti školovani, učeni, ali u istu ruku nisu obrazovani u smislu da vide i da povežu sve aspekte života jednim sa drugim, nego koji su jednostavno fokusirani na život, na društvo, na razvoj života samo u jednom okviru koji je zadan ovim trenutnim svjetonazorom. Znači, takvi ljudi se mogu smatrati neobrazovanim i oni na mjestu
naučnika, znači autoriteta koji se bave naukom i znanjem su veoma opasni i štetni danas u ovome periodu, u ovome razdoblju razvoja ljudskog društva. Znači, veoma su štetni po ljudsko društvo. Sada, ako se vratimo, na primjer, istorije, kao što se kaže, što je prošlo, prošlo je. Mi živimo danas. A kada gledamo u prošlost, najbitnije pitanje onda koja nam je svrha, iz kojeg razloga gledamo u prošlost. Jer prošlost je faktički jedna neograničena i mistična cjelina. Mistična cjelina u smislu da iz nje svako može da izdvoji šta želi. Jer vrijeme ostavlja tragove u obliku materijalnih, pismenih, vizualnih i apstraktnih referenca. A nauka je ta koja se bavi istraživanjem, znači istragom. Ona odlučuje koje izvore smatra autentičnim i vrijednim, odlučuje koju metodu da primijeni u interpretaciji tih događaja, toga svega što se desilo, i na osnovu toga ona zaključuje o razlozima događaja, zaključuje isto o ishodima događaja, njihovom utjecaju. Tako da je bitno napomenuti da nauka, empirijska nauka, tvrdi kako njena istraga nije zasnovana na pretpostavkama, već da je pristup objektivan. To, iako nauka to tvrdi, to nije neophodno tako. Znači, to nije tako. Zašto? Zato što se u naučnom radu uvijek koriste druge pretpostavke. Znači, ako uzmemo primjer matematiku. Znači, iako se bavimo istorijom, koristit ćemo i matematiku. Zaključit ćemo da je nešto bilo 500. godine prije nove ere, znači zaključujemo da je to bilo 2500 godina unazad. Znači, koristimo se utvrđenom matematičkom funkcijom, u ovome slučaju sabiranjem, da bi mogli da dođemo do neke izjave o istoriji. Koristimo se matematikom. I pretpostavljamo da je ta matematička funkcija neosporiva i naučno utvrđena, utemeljena. Ovo je naravno jedan banalan primjer i ne navodim ga sad da bi se sumnjalo u sve, već samo da bi razumjeli tu nesavršenost u naučnom radu. Znači, nauka se koristi već ustanovljenim činjenicama kao pretpostavkama, da su te činjenice neosporive. Sad, jedan drugi primjer, antropologija. Pronađen je jedan skelet na tom i tom mjestu. Znači, koristi se fizikom, hemijom, istorijom i lingvistikom. Znači, kroz C14 metodu će doći do određene starosti tog skeleta. Znači, bit će pripisan jednom vremenu, onda će preko istorijskog saznanja i preko lingvistike moći da zaključi kojim jezikom se ta osoba za vrijeme života koristila. A sad ako istorija ukaže, na primjer, da je to mjesto pronalaska u vrijeme dok je ta osoba živjela bila granica između dva govorna područja, onda je vjerovatnoća izjave o jeziku te osobe još manja. Znači, antropološko istraživanje u ovom slučaju pretpostavlja da je metoda C14 tačna, pretpostavlja da su zaključci istorije tačni, pretpostavlja da su saznanja lingvistike tačna i na osnovu toga dolazi do određenih zaključaka. I sad, ako bilo koja od tih pretpostavki nije tačna, to znači da rezultat antropološkog istraživanja neće biti tačan. Znači, ima mnogo pretpostavki u naučnom radu
na koje se nauka oslanja i može da osloni i na kojima gradi svoj daljnji rad i istraživanje. A sada ako uzmemo primjer istorije koja kaže da objektivno istražuje prošlost, ali na osnovu nedodirljive naučne pretpostavke o evoluciji, znači o tome da je postojalo ništa, da je se dogodilo nešto iz nekog razloga i da je tako postalo sve. Znači drugim riječima da ne postoji Bog, da ne postoji stvoritelj, da ne postoji jedno svevišnje božansko biće koje je svojom voljom i inteligencijom sa određenom svrhom stvorilo univerzum i sva bića. Znači, to znači indirektno ta pretpostavka o evoluciji kao takvoj isključuje postojanje jednog Boga, jednog inteligentnog bića i jedne božanske volje i sa time samim isto jedne božanske svrhe postojanja. Sada ta istorija istražuje na 1000 godina prošlosti čovječanstva, u kojem su Bog ili bogovi uvijek bili dio života. I donosi zaključke o tom vremenu, o tim događajima. Znači, nauka po kojoj ne postoji Bog, sada proučava i analizira čovječanstvo u kojem postoji Bog i bogovi, u kojem postoji vjera, u kojem postoji religija. Ali ona to izučava samo sa tog stanovišta da to u stvari ne postoji. Znači, ona reducira vjeru i religiju sa doživljaja, znači nečega što ljudi doživljavaju, što žive, samo na fenomene koji se mogu posmatrati i možda do nekog stepena isto analizirati. Onda možemo se zapitati koju vrijednost ima takvo jedno istraživanje. Sad zamislite jedan naučni rad na temu majčinstvo u doba digitalne tehnologije. Autor rada, profesor, doktor Tvrtko Nemanjić. Znači, može biti mnogo titula doktorskih, može biti mnogo znanja i saznanja o raznim tim temama o kojim taj naučnik piše. Znači, može on biti i ginekolog, može biti i psiholog, može biti inženjer iz informacionih tehnologija. I može mnogo toga da piše o tome. Ali pošto je Tvrtko Nemanjić, to što će napisati, to što može da piše o majčinstvu u doba te tehnologije ili u bilo koje drugo doba, jednostavno nije kvalificiran da kao muškarac da naučni rad o majčinstvu. Mnogo toga može reći, mnogo toga može biti tačno, ali će uvijek biti nepotpuno. Onda isto, ako uzmemo tako nešto u obzir, koji je naučnik kvalificiran da govori o istoriji čovječanstva u kojoj je vjera i religija 1000 godina konstantno prisutne, ako on, taj naučnik, ne vjeruje. Ako on nema iskustvo u vjeri. I ne samo iskustvo u vjeri, nego ako i nije teološki obrazovan, iako kreće sa te pretpostavke da Bog ne postoji. Znači, ne može se baviti nikako potpunom naukom. Do sada, kako smo mi shvatali nauku, može, jer u toj nauci nije bilo mjesta za Boga, nije bilo mjesta za božansku svrhu svog postojanja. Međutim, vidimo da ta jedna nauka se bliži svom kraju. I danas kogod
želi da bude naučnik, znači mora da preispita svoje osnove preko kojih se bavi, od kojih kreće da se bavi naukom. Znači, ako nema vjeru, ako kreće s pretpostavke da Bog ne postoji i ako nije teološki obrazovan, ne može da se bavi u ovome kontekstu sada istorijom, ali isto tako i mnogim drugim naukama. Ta nauka je sada definitivno prevaziđena. Međutim, nije bitno da sada naučnik samo vjeruje u Boga, nego je bitno da je isto teološki i filozofski obrazovan. Jer to opet ne znači da samo zna o vjeri i o religiji, već isto da ih živi. Znači da ima iskustvo o tome. A sad vjerski dogmatičari, oni koji kažu da vjeruju u Boga, a koji u nauci ili u filozofiji vide neprijatelje, a ne saputnike, ili na putu spoznaje, znači elemente koji pridonose spoznaji čovjeka o prirodi, o životu, o egzistenciji. Znači vjerski dogmatici, koje smo isto do sada poznavali, isto nisu automatski kvalifikovani da bi se bavili naukom. Prošlost nas je do sada naučila kuda vodi vjerski dogmatizam i fanatizam, a sad u ovom aktualnom vremenu je vrlo jasno da i naučni dogmatizam i fanatizam nisu nikakvo rješenje, već da su isto tako problem. Imali smo na 100 godina vjerskog dogmatizma, imali smo na 100 godina sada već naučnog dogmatizma, a što je pred nama, to sigurno treba da bude jedna sinteza između nauke, teologije, filozofije, umjetnosti. Znači sve to što se razišlo u jednom momentu, znači to sve opet treba da dođe skupa i zajedno i da sve radi u tu jednu svrhu, a to je u svrhu razvoja ljudske svijesti. To je interesantno vidjeti, na primjer, da u Vedama, u vedskoj kulturi, nikad nije došlo do tog razilaženja između nauke, teologije, filozofije, umjetnosti, nego da su uvijek rade za tu istu svrhu, što je razvoj svijesti ljudske. Sada, vrlo je bitno pitanje ko se bavi naukom, ili u našem primjeru ovdje sa istorijom, koja je svrha te osobe, znači tog naučnika, te osobe koja se bavi istorijom, koja je njena svrha, zašto ona živi, zašto se zalaže i tek onda zašto istražuje prošlost. Jer istoričar koji živi da bi ispunio svoju svrhu postojanja u skladu sa Božjom voljom, on će imati jedan pristup. Neko ko je vođen željom za znanjem, imat će drugi pristup. Neko ko se bavi proučavanjem istorije zato što je plaćen za to, ili zato što je vođen, motivisan nekim političkim interesima, imat će drugačiji pristup. A isto tako ljudi koji se bave istorijom ili naukama, a motivisani su nekim narcisističkim ili šovinističkim motivima, on će opet imati svoj pristup. Znači, ovisno o tome koga slušamo, znači koju istoriju, čiju istoriju konzumiramo, rezultati u nama će biti odgovarajući. Jer svi ti razni ljudi mogu se baviti istorijom. Svako na svoj način. I svako će doći do svojih zaključaka. A mi koji slušamo tu istoriju, zbog toga istorija je jedna vrlo delikatna, jedna vrlo teška tema, opasna tema.
Jer ovisno o tome koju istoriju prihvatamo, konzumiramo, to će imati utjecaj na naš identitet, na naša shvatanja, na naše ponašanje, na naše odnose sa drugima i sa okolinom. Jer, na primjer, kroz istoriju onoga koji ima vjeru u Boga i iz te perspektive se bavi istorijom, što će doći do nas kroz tu istoriju će biti vjera. A ako slušamo istoriju onih koji su plaćeni da je pišu na određen način, a to u svrhu političkih interesa, znači ako konzumiramo tu istoriju, postajemo jednostavno instrumentima u tim nekim političkim igrama. Ako slušamo istoriju onih koji smatraju da istražuju samo došli do znanja, a ta istraga do znanja je, kao što smo naveli već i objasnili, uvijek nepotpuna i uvijek podložna greškama. Znači doćemo do nekih saznanja koja će biti možda u neku ruku iskrivljena, ali koja nikad neće moći da objasne sve aspekte postojanja. Ili ako slušamo istoriju tih historičara, ljudi koji se bave, koji pričaju o istoriji, a koji su motivisani, kreću sa te neke motivacije narcisističkih nagona ili čak šovinističkih, onda ako slušamo to možemo isto postati fanatici, možemo postati podložni tim raznim ideologijama ili nekad čak možemo doći do grubljeg nivoa, čak i ludila. Kao što smo rekli, nema nauke bez pretpostavki, a motivi tih istraživača će uvijek definisati te pretpostavke. Na osnovu tih pretpostavki oni će biti skloni izboru određenih izvora, bit će skloni primjeni određenih metoda i na osnovu toga će samim sebi, kao i drugim neukim i nevinim ljudima, moći da crtaju istoriju kako oni vide, kako oni doživljavaju. I sve to na platnu prošlosti. I potkrijepljeno autoritetom naučnih činjenica i naučnih metoda. Stoga vidimo da svako ima svoju istoriju i svako vjeruje u svoju istoriju i svi ti koji vjeruju u određenu istoriju na osnovu toga se ponašaju u ovome svijetu. Zvanična istorija je uvijek ona koja ide u prilog dnevno-političkim interesima, prevladavajućim kulturnim vrijednostima i svjetonazoru. I to je istorija koja se uči u školama. A druge istorije dobijaju epitete kao alternativna, skrivena, zabranjena, lažna, propagandna i tako dalje. Lično sam imao priliku da učim u Prvom svjetskom ratu u 6. razredu osnovne škole, tada u Jugoslaviji. A o toj istoj temi sam učio u 8. razredu osnovne škole u Austriji. Znači, učio sam o istom događaju, ali dvije potpuno različite istorije. I još tada sam zaključio da istorija nije ono što je bilo, nego ono što se kaže da je bilo. Stoga danas sa jasnoćom mogu vidjeti da je istorija jedno vrlo opasno oružje u rukama političkih i ideoloških interesa uglavnom. I stvarno mi je žao ljudi koji vjeruju sve ono što ih uče u školama. A istorija je samo jedna od tih nauka. A ima i mnogo drugih primjera gdje su te stvari koje učimo, način na koji učimo, svrha u koju učimo jednostavno pogrešni ako uzmemo u obzir da postoji jedna božanska svrha postojanja. Znači, ti zaključci koji se dovode vode ljude u jednom drugom smjeru.
Isto tako mi je žao ljudi koji nasjedaju na koje kakve alternativne istorije. Kao na primjer ti naši autohtonisti, čija razmišljanja i čija istraživanja možda po činjenicama jesu bliže onome što je i kako je bilo, ali zbog motiva i načina prezentacije njihovih autora i grupa koji promovišu takve teorije ljudima ne da ne donose ništa dobro, već ih još više otuđuju od vremena i izazova u kojim živimo. A duhovno, umjesto da ih uzdignu do percepcije jednog šireg, a možda čak i univerzalnog bratstva, oni ih guraju u šovinizam i ubjeđenje da su potomci nekog najstarijeg, najpametnijeg, najbrojnijeg, nekog naroda, plemena ili rase i da ih to sad čini superiornim u odnosu na druge. Iako je njihovo trenutno stanje sve samo nezavidno. Znači, mnogi među njima misle ako bi se prevazišao taj uticaj zvanične istorije, ili kako oni nazivaju istorija te bečko-berlinske škole, da bi se onda sve postavilo na svoje mjesto. I ta tema o autohtonosti balkanskih naroda nedvojbeno ima jedan veliki transformativni potencijal. Ali promatrana sa bilo kojeg drugog stanovišta, osim duhovnog i univerzalnog bratskog stanovišta, nego sigurno je veoma destruktivna. To smo vidjeli na primjeru Nijemaca koji su poraženi i poniženi izašli iz Prvog svjetskog rata, a nekoliko godina kasnije, nadahnuti tim germanskim mitovima i legendama, uglavnom izmišljenim i drugim idejama koje su proizišle iz zamućenih umova tadašnjeg vremena, u spregu sa političkom vlašću i treba napomenuti uz potporu internacionalnog kapitala, znači ti Njemci su se preporodili u Trećem rajhu. A šta je onda bilo, šta je po tome slijedilo, to svi znamo. Znači Njemci koji su bili poraženi, koji su bili poniženi, koji nisu imali praktički svoju istoriju. Kad su se povezali sa tim mitovima i legendama na način na koji su to uradili, to je dovelo do jedne velike snage koju su oni osjetili, do jednog velikog zanosa. Ali u kojem smjeru je to išlo, to smo vidjeli. I zabrinjavajuće je vidjeti, isto je čuti da se među tim autohtonistima često, tim našim autohtonistima često koristi posuđeni sanskritski termin Arijevci, kao smo malo pre objasnili, znači, koji nema nikakve veze sa narodom, sa etničkom pripadnošću, jednostavno opisuje karakter jednog čovjeka. I oni sad svojataju isto taj termin Arijevci, neki čak svojataju i vede, govore o arijsko-slavenskim vedama i bilo kakve druge teorije koje postavljaju. Međutim, to izmišljanje mitova i legendi na osnovu sadašnje svijesti i iz aktuelnih političkih i društvenih okolnosti, to je jedna velika iluzija. I u tu neku prošlost se onda projicira tradicija u svom nekompromitovanom obliku, čast, slava i druge osobine u čijem odsustvu danas živimo i patimo, za kojim žudimo. Međutim, ipak to je samo projekcija, a ne stvarnost. I današnja civilizacija je očigledno propala, pitanje samo za koga će biti kakva budućnost. I graditi je po principima već propalog svijeta ima jednako malo smisla kao graditi je na mašti o nekoj slavnoj prošlosti. Bilo koji način, a ne način da je gradimo na sadašnjosti, na stvarnosti, ali kroz inspiraciju koja je potrebna, ali koja dolazi iz izvora, a ne iz autentičnih izvora, a ne iz ljudskih mašti.
ljudi koji, kao smo rekli, mogu se baviti istorijom i drugim istraživanjima sa bilo kakvim motivima. Znači, to dovodi ljude u veliku iluziju. I očigledno je da nam je potreban jedan novi pristup duhovnosti, novi pristup religiji, nauci, politici. I upravo takav jedan pristup možemo naći u Vedama. I te Vede postoje već hiljadama godina, očuvane su, postoje žive tradicije. Znači, nije potrebno da izmišljamo, nije potrebno da spekulišemo o ničemu. I glavna kvalifikacija jednog duhovnog ili političkog vođe po Vedama je opisana u Bhagavad Giti. Vidya Vinaya Sampane, Brahmane Gavi Hastini, Shuni Chaiva Svapakeća, Pandita Samadarshina. Znači, opisana je da skromni mudraci, zahvaljujući istinskom znanju, jednakom vizijom vide učenog i plemenitog brahmanu, kravu, slona, psa i čovjeka koji jede pse. Znači, to je kvalifikacija nekog koji je produhovljen, koji ima kvalifikaciju da se bavi naukom, koji ima kvalifikaciju da vodi druge na duhovnom putu, kao i da vodi druge kroz politiku. Znači, mora da vidi sve sa istim okom. Ne smije da dijeli ljude na superiorne i inferiorne. Dok dođe taj element, da li kroz rasnu, da li kroz etničku, da li kroz bilo koju drugu superiornost, znači on je automatski diskvalifikovan. Znači, oni ne diskriminiraju živa bića na osnovu njihovih tijela, već iza svega živoga vide, znači, taj sveobjedinjujući duh Božje egzistencije i svrhe postojanja. U Srimad Bhagavatamu, to je jedna od glavnih vedskih otkrovenja, se kaže da je ta literatura nastala, to piše u Srimad Bhagavatamu, da je ta literatura nastala kako je pokrenula jednu revoluciju u bezbožnom postojanju jedne zalutale civilizacije. Ako posmatramo dobro našu civilizaciju, možemo vidjeti da je ova civilizacija zalutala. I možemo vidjeti da je ova civilizacija postala bezbožna. A Srimad Bhagavatam kaže, koji je napisan, koji je objavljen u ovome obliku kojim danas poznajemo prije 5000 godina, kaže upravo da je ta literatura nastala kako bi pokrenula revoluciju u tom bezbožnom stanju te zalutale civilizacije. I svrha ove prezentacije je da nam približi upravo to i druga otkrovenja iz Veda, koja iz dana u dan postaju sve aktuelnija, a u svjetlu čijih izlaganja čak i tako nevjerovatne pojave kao bosanske piramide i druge mogu biti lako shvaćene.